mutima ndatinda gusema gusa kubona Dalil wala mutima ndatinda gusema gusa kubona Aswaya ni mola shaka mola kuruka Aswaya ni mola shaka mola kuruka Oyampo Saga Oyampo Mutakarasha kaya mutakarasha rakara gorgose ya Urana wanjendo kamutakarasha kaya mutakarasha rakara Narake musabdara kenya mabukaya bwahashara gipfana twongeye kubaramutsa abakunzi b'ivuka TV aka kanya noneho ibyo twabazane n'akataraboneka reka noneho tubanze tubabwire aho tugiye none kugira ngo mubone yuko ibintu biri seri anye tuvuga tugiye Igisenyi tujyanye na bande bimeze gute reka twegere hano umukobwa muri kubona kuri kamera zacu agira ikintu atubwira ya kampani muzi yaciye ibintu Cab Safari twajya noneho umuntu tugiye kuvugisha ase nkayivugaho gatonya waramutse neza twagira ngo nk'abantu mugiye mu rugendo se muramukanye mudu mumeze gute tumeze neza cyane Cab Safari yaduteguriye bidasanzwe ni kampani ikora neza cyane turishimye urabibona tutaragera naho tugiye turizera ko nyine biri buze kugenda neza cyane ese nk'umuntu uzi wenda ku bintu bijyanye na tourism aya ma agents cyangwa aya ma tour company ategura abantu urugendo biba bitandukanye naho umuntu ku giti cye we yabyitegurira biba bitandukanye cyane kuko bo usibye no kugenda baba bateguye ibintu byo kwenjoyinga byinshi bigiye bitandukanye rero bitandukanye nuko wabyikorera ikindi no kuba uri kumwe n'abandi bantu biba ari byiza cyane kurushaho twagira ngo abantu mukurikiranye Ivuka TV muri kino gihugu hari amakampani menshi ariko twagira ngo tubabwire ko Cab Safari yaje ari igisubizo ku banyarwanda benshi ubakaba ari ubwa kabiri dukoranye urugendo ubakandi twatugiye Igisenyi ese nk'abantu akanya mu gihe Igisenyi wenda mwasuye ahantu henshi hatandukanye kuki mwahisemo kugira Igisenyi ni Cab Safari yabihitemo cyane mwebwe oya ni twebwe twabyihitiyemo ariko kubera ko tuzi ko Cab Safari itanga serivisi nyinshi kandi nziza rero twifuje yuko mu rwego rw'uko twihitiyemo kugira Igisenyi na Cab zibe yabidufashamo kugira ngo tunezerwe kurushaho ubu aka kanya twaba tugiye Igisenyi ese mbere ko muhaguruka ndabona abanyeshuri ari abenshi barishimye murumva ino trip umwihariko ufite kuba muri kumwe na Cab Safari ari nk'uwe we ku giti cyawe uri kwimva gute
icya mbere cyo ndi kwiyumvamo nanjye ntago ari ubwa mbere nkoranye trip na Cab Safari. Icya mbere ndi kwiyumvamo nuko usibye no kuba tugiye ahantu wenda bamwe muri twe atari ubwa mbere tugiye, ariko umwihariko urimo Cab Safari yarateguye, hari byinshi yagiye itegura, hari imikino ijyanye n'ahantu tugiye bateguye, muri make nyine barateguye kandi nzi neza ko turi bwishime bidasanzwe. Twongeye kugushimira kuba ubashije kutuganiriza. Reka noneho turebe se abandi banyeshuri bimeze gute mu modoka hariya. Nabonye ari ibyishimo byinshi ukuntu abantu bimeze ntabwo bisanzwe. Ubu ndatekereza turaza gukomeza mu rugendo, turagenda tubwira ibintu byinshi. Urakoze cyane.
murabona aha ngaha turi twaba turi kuri station aho turi gufata essence kugira ngo urugendo rwacu ruze kuba rugenda neza cyane. Imodoka buriya nazo zijya zifata icyo twakwita ingobyi kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Murabona ko abana bakomeje kuvayibinga rwose. Iri modoka ya mbere Cab Safari ikaba ifite imodoka kanya ebyiri, murabona ko bishimye bameze neza. Yakaba ari imodoka ya kabiri nayo iza kunywesha essence, muri kubabona rwose barishimye bameze neza cyane koko. Murabona ko bari kuvayibinga, akaba ari station hano ibintu mubona ko bimeze neza. This is Ivuka TV, the voice of the voiceless people. Because everyone's life is a message in door. Please make sure to inspire the way for you as Ivuka TV. Mushaka kwamamaza amakampani yanyu, bikora neza rwose cyane, ariko tuzi muza imwe gusa mu Rwanda ariyo Cab Safari rwose. Nihagarariye ubukerarugendo bwo mu Rwanda. Murabona ko ibintu bimeze neza cyane. Dukomeza kubibutsa ko iyi ari Ivuka TV turi kumwe ubufatanye na Cab Safari. Akaba tukaba turi aho bita kuri Nyirangarama show. Dukomeza kubibutsa ko hano ari kwa Sina Gerard, umugabo muzi mwese hano mu mujyi wa Kigali cyangwa mu Rwanda, ufite ibintu byiza cyane ibyo kunywa ndetse n'amafunguro byiza bikoranye ubuhanga. Mumuzi mu Gashya, mumuzi ku Karusho n'ibindi na biswi z'akarabo nziza. Hano abantu bakaba bakomeje kugenda bashopinga ibintu bitandukanye. Aho twari turi mu cyo bita stopover, abantu biga tourism bahita babyumva neza cyane. Urabona ko abantu hano bishimye bari kuvayibinga. Ubaka kanya rwose imodoka ikaba iri hafi guhaguruka kugira ngo dukomeze urugendo rwacu. Baba ni abanyeshuri bari kugenda bifata neza, tubibutsa ko turi kumwe na Cab Safari. Ubona ko rwose abantu bari kugenda bifata neza. Aba ni abanyeshuri bakomeye cyane bo mu kigo cya ITS. Mezote mushe meze neza. So ndabona Nyirangarama yabafashe neza byataye. Komeze mwifate neza rwose hano ni sawa. Yes. Wagwan. Yeah. Yaman, this is the boy Wonder Vibes in Rwanda. Yeah. No umuhanzi wajyanye n'abanyeshuri. Kush man. Yes, abana bakomeza kwifata neza. Urabona ko hano ibintu bimeze neza cyane, abantu bakomeza kwifata neza. Tukaba tugiye guhaguruka twerekeza i Gisenyi. Noneho abantu bari kugenda bifata neza bashyira amafunguro mu nda. Noneho mwabaye ko twabanje gushyira essence mu modoka, natwe twe dukeneye gutuma tumeza kumererwa neza. Dukomeza kwibutsa ko turi kumwe na Cab Safari. Niba ukeneye gukora trip cyangwa gukora ingendo, Cab Safari hari kugira ngo ibafashe kandi kugira ngo ikomeze ibafashe abanyarwanda benshi. Sawa. Sina Gerard rwose umugabo ubona ko yakoze cyane bikomeye. Iyi ni inyubako ye abantu mutayizi. Ivuka TV turari kugira tubagerere henshi hashoboka, henshi muri kino gihugu cy'u Rwanda. Murahabona rwose ahantu heza cyane. Reka rero dukomeze urugendo rwacu. Musanze mu mujyi.
turi mu karere ka Rubavu, aha tukaba turi kuri sitasiyo ya Mereze. Ubwo abantu mutuye Igisenyi murahazi cyane kuturusha, dukomeza kubabwira ko rwose kubufatanye na Kabzi Safari ndetse n'Ivuka TV ibintu biri kugenda bigenda neza 100%, nta na rimwe turi bukureho, uko murabibona namwe. Kugira ngo kampani ihagurutse imodoka ebyiri zuzuye aba ari ibintu bitoroshye. Niyo mpamvu niba ufite kampani, niba ushaka gutembereza abantu, Ivuka TV irahari kugira ngo ibashe kuba yamenyekanisha ibintu byawe. Muri kubana na za Visa na Bank of Kigali BK ko rwose ni ibintu bimeze neza cyane. Murabona ko rwose Rubavu imeze neza, ni kirere muri kukibona ko ari ahantu heza cyane. Izi modoka muri kubona zikaba ziri mu karere ka Rubavu, intara y'Amajyaruguru. Rwose ubona ko hano ibintu ari sawa. Murabona ko ari umujyi mwiza ndetse kaburimbo. U Rwanda ni amahoro. Abantu mutuye hano turabasuhuje, twatwe turenze kuri ropeho gatonya. Urabona ko ari ibintu byiza n'ukuri. U Rwanda rukomeje kuba ubukombe bw'ubukerarugendo. Mubona ko rwose abantu muri Rubavu bameze neza. Abantu muzi uyu muhanda, Ivuka TV irahari kugira ngo abantu mwarimo hakumbuye, mutarimo haherutse, mukomeze mumererwe neza cyane 5 kwa 5. Murabona ko rwose ibintu ari sawa. Murabona ko ibintu ari sawa. Murabona ko sitasiyo baje kunyweraho imodoka nyinshi. Abanyeshuri bategereje ko bafata indi. Bralirwa tukaba tugeze ku ruganda rwa abantu bakunda inzoga zisembuye. Aha ni ku ruganda rwa Bralirwa, imbere aho ngaho ire ngiyo ya heading Bralirwa. Aho ni Bralirwa. Twinjiye mu ruganda rwa Bralirwa ubu ngubu. Okay, uru ni uruganda rwa Bralirwa. Okay, people dusohotse uruganda ubu ngubu turi kwerekeza ku Mashyuza. Tujyano Mashyuza ubu ngubu dutegereze kurira aho ngaho. Contact people. None amashyuza bimeze gute? Twagira ngo dusobanure se amashyuza ni iki? Amashyuza bimeze gute? Nkomeza nayo kumva amashyuza ko ndagira ngo abantu badukurikira akanya bataza amashyuza bimeze gute? Mwumva na amazi ava mu butaka yagutwika ubundi rusange uyakozemo akiva mu butaka ushobora gukoramo cya kuko afite dogere zishatse gushyikira hafi 100. None ahangaha ndabona muri ko hakorera imirimo itandukanye. Ese hano hantu mwamuharara? Ahangaha tubasha kurara ducunga umutekano w'ibikoresho byacu kuko ni umushinga w'uburobyi gendeka nta kibazo gihari. Ariko muri iki gihe umusaruro waragabanyutse. Biri guterwa n'iki? Biraterwa nuko tugeze mu gihe cy'izuba. Mu gihe cy'izuba rero umusaruro ubasha kugabanuka. None ko twumvishije ikirunga ejo muri cyarutse cyane ni Nyirangongo, nta kintu nta mungenge cyaba cyarabateye cyangwa nta bibazo cyabateje? Cyaduteje ibibazo byinshi, amazu yarangiritse, imihanda yaracitse ku Gisenyi,
ubwo ni ukuvuga ngo n'amashyuza yabashije kugabanuka uko yari ari ntabwo ariko akiri. tukigera ngaha batubwiye ko koko ngo amashyuza yaba yarakamye nibyo yabashije gukama aragenda ariko ubu ngubu ari kugaruka. Abantu bari kubasha koga nta kibazo. Bino bitubeshejeho bitewe nuko ari wo mwuga dukora, niwo murimo wacu dukora w'uburobyi, turoba indugu. Ngizo ndugu rero nibyo bitubeshejeho, turarya tukambara, mbese n'ibindi mbese dukeneye niho tubasha kubikura. mukanatunga na famiye zanyu Neza cyane. ubu utunze famiye ingana gute? Ubwo ngiye mfite umugore n'abana 2, ubwo mbese ibibatunga bituruka muri ubu burobyi bwacu. Bituruka muri ubu burobyi. Urakoze cyane, reka noneho tujye ku mashyuza mukanye turaje muduye kurana amafunguro mutetse. Kandi murakoze kutwakira. Namwe murakoze. Abantu beza kabisa. Byanga byakundwa amazi yubahwe. Yego yubahwe cyane ahubwo. Urakoze cyane. Ariko murabona ko rwose hano ku Kivu ibintu bimeze neza cyane. Mukanya mwabonaga turi ahantu hameze ngo nk'amashyuza, mubona abantu bari kuboha icyo twakwita ishyundura. Aha kanya twaturana abana bari kuvibinga amazi mukaba munabizi ko ari isoko y'ubuzima. Murabona ko abana bari kwinjoyinga hano amazi, hano bari utuzi buradushyushye, niyo mpamvu bahita ku mashyuza. Umwana ngwino mubwire, ngwino banguka. Ego amakuru yawe meza bimeze gute? ni sawa. Uzi koga cyane? Nahoze nkubona bimeze gute? Ni sawa. Ubu woga bingana gute? Woga bingana gute? Nogaga bisanzwe. Wogaga bisanzwe? Ese ubu wava nk'ahantu ukagera hari umutaka, ahantu hari ikintu kimaze nk'umutaka, ugera nka hehe? Njye ngeraga ngahari. Ufite nk'imyaka ingahe? Imyaka 10. Ufite imyaka 10. Umaze hano igihe kingana gute? Urabyibuka? Uriga? Wiga mu kangahe? Mu wa mbere. Wiga mu wa mbere. Ukunda koga cyane? Uba wumva n'ukuri uzaba iki? Uba wumva n'ukuri uzaba iki? Ukuzaba umuntu mukuru. Uzaba? Umuntu mukuru. Umuntu mukuru. Ukora iki? Ukora akazi kose. Wabonye abandi bajene muri kogana, aba bana warusanzwe babona hano? Oya, aba ngaba warusanzwe babona? Aba ngaba nabo twazanye. Urabona ko uri kogana biragushimishije? Wabigishije koga cyangwa bakwigishije? Njye nabigishije koga. Wabigishije koga kuko havukiye, sibyo? Wavukiye naho? Ngaho jya mu mazi wereka abantu kuzi koga koko. Aha, ngiye kukureba, sibyo? Ngwino mubwire. Hagira uza muri mwebwe. Banguka. Murabona ko hano rwose amazi ari meza, hano ni hafi y'amashyuza Igisenyi. Abantu mutazi Igisenyi, Vuka TV yahababereye. Aho hari urubobi, hari icyo bita urubobi runyerera koko. Murabona ko hano harimo ibyishimo byinshi. Ushaka kureba umuntu ukagira ngo yasinze, ubonye kuri mwana yatambutse n'umunyakigali. Bimaze gute musore? Umeze neza? Byaba ari ubwa mbere ugeze ku Gisenyi? Wapi? Nubwa kangahe? Ni nk'ubwa gatatu. Nubwa gatatu? Ni ikihe kintu ubona cyahindutse ahangaha? Ahangaha amazi noneho afite umuvumba mwinshi. Afite umuvumba mwinshi? Bitandukanye naho nari nsanzwe nogera. Aha kari hafi yo ku mashyuza, amazi arashyushyemo? Amazi urumva harimo akantu k'akayaga ariko nta kibazo. Arashyushye, ameze neza? Ameze neza. Ese nk'abantu batazi koga, nabonye uzi koga cyane, hari ukubita inyogo nyinshi. Woga inyogo nka zingahe? Enzi nk'eshatu cyangwa enye ntago nazirenze. Hari ingarama, kumwe garama hejuru y'amazi, ikindi ni umuvumba, ikindi ntago mbizi neza. Wambwire mwazanye ne kampani hano ku mazi ku yabatembereje? Twazanye na kampani yitwa Cabs Safari. Tuvanye i Kigali tugeza hano Gisenyi, twatumaze iminsi turi muri training, ndavuga stage. Ese wagira ikintu tubwira, waba wiga nawe ibijyanye n'ubukerarugendo? Nanjye ndi umukerarugendo, niga muri level 4 tourism, nyine nari nkiri muri stage. Uri muri stage? Urabona ko byanga byakunda amazi ni isoko y'ubuzima, ariko katanga n'iyindi vibe y'ibyishimo. Ndabona wishimiye cyane, biri guterwa n'iki? Ishimye byatari, nari nkumbuye amazi. Meruka piscine barazikinze, ubu ngubu nibwo ntiyageramo, nari nyakumbuye byatari. Ariko se buri hano ntago umuntu yakwanduriramo corona ko mbona abantu bari koga? Mu mazi sinyeka ko twakandura kuko nta nubwo ari ibintu birenze. Abanatemba piscine kandi abari hamwe. Ese nka buriya Cabs Safari ibafasha mu buhe buryo cyangwa ibafasha ibijyanye n'iki?
Cab Safari iha training umuntu wese wifuza bijyanye n'ubukerarugendo, bijyanye n'amahoteli no gukata amatike y'indege, booking, ibintu bijyanye no kubukinga amatike y'indege, nibyo ngibyo twiga. Mu kanya ubu tugiye kujya noneho kuri beach turi ukuntu biraba bimeze. Komeza uvibinga amazi musore wanjye. Ahangaha turi dukomeza kubibutsa ko turi aho bita ku Gisenyi, amazi meza mu mujyi wa Kigali cyangwa mu Rwanda hose cyangwa mu mujyi wa Gisenyi. Iyo tuvuze Kigali tuba tuvuze umurwa mukuru w'u Rwanda, ariko ahangaha turi ni ku Gisenyi. Kigali rero impamvu tuba tuhavuze murabizi, abantu benshi niho bazi kurusha ahandi hantu hose. Reka nibariza abantu turi kumwe, mumeze gute? Tumeze neza. Vuga cyane abantu badukurikiye bakumve. Tumeze neza. Aya mazi ukuyabona gute? Fresh. Ni fresh cyane. Cyane. Nicyo kizabonyemo. Byinshi cyane. Okay, ndabizi wiga tourism. Ibi muri gukora babyita? Ibi ari gukora babyita? Kayaking. Wowe? Kayaking. Okay, aba bana basomye neza koko. Ntabwo nari mbizi. Ndagira ngo mumbwire, ese mwenda nk'uyo mwajana mu bukerarugendo bw'amazi, ikintu mwumva mwakuramo cy'isomo rikomeye niri amazi ubu turabizi ni isoko y'ubuzima. Vuga cyane kugira abantu badukurikiye bakumve. Ni isoko y'ubuzima. Aha, none ikindi kizukuramo birenze kuri icyo ni ikihe? Urarelaxinga. Wowe? Umva umeze neza muri wowe. Nta stress. Nta stress. Unashatse ubu mugiye koga ndabizi. Cyane. Uraza koga? Ubu ni na bag turayifite. Na bag murazifite, ubu mugiye kujya mu mazi none munoge cyane. Hari ahantu turi kubona ngano bita kuri gaze metane. Ujye uhumva? Ndahumva. Ngo haba iki? Haba gaze. Haba gaze. Ngo iyo hageze bigenda gute? Usubira inyuma ntabwo yemerewe kuhagera. Usubira inyuma. Iyo hageze ngusha no gutebera buriya. Ariko aya mazi ni neza koko. Aha hantu rero turi hari umuntu muri kubona inyuma yacu ne wambaye ijire ni umusare koko. Bimeze gute? Ni sawa kabisa. Ni sawa. Amazi uri kuyumva gute? Ubu turimo turayenjoyinga kabisa. Ya. Ubu ni driving boat. Kabisa. Urabona dutwaye abantu barimo kwenda. Rwose nimwe mu dutwaye ngo turi mu bwato ni twarohama. Ntago mwarohama kabisa kuko biramutse binabaye twanabafasha. Urumva ko rero ahantu turi dufite umutekano wuzuye, abantu badutwara baratubwiye ngo uretse no kuba tubatwayemo naguye twabafata ayo majiri tukanayabakuramo. Murabona ko rwose ahantu turi hameze neza we. Kamerama dufasha aya mazi yerekane abantu batari basura ku Gisenyi bamenye. Tubibutsa ko turi kumwe n'Ivuka TV ndetse na Cab Safari kugira ngo tubagezeho ibyiza. Ndabizi ari abantu mutari mwagera ku Gisenyi mubaka kanya mwahageze. Uri kubona amazi meza cyane, umuhengeri twanze gukoresha bwa bwato babufite. Bwa bwato bugenda abantu batagashya babwita n'ubwato bwa moteri. Ikiza bura cy'ubwato bwo kugashya n'ubwa moteri bura butandukanira he? Aho bitandukaniye aha ngaha tuba turi kwenjoyinga life mu mazi, tugakoresha imbaraga z'umubiri, ni sport tuba turi gukora. Ikindi kandi tukagira gute tukumva duhumeka neza. Urabona klima ihari imeze neza cyane, abari kubireba bo barabibona. Ikindi nuko uri kumwe n'umusare w'umusore muri aya mazi. Kabisa uzasanga muri aya mazi. No kuba muri mu bwato bunabarohamishije nge nagira icyo mbereka. Murabona ko turi kumwe n'abantu bari kudufasha tugerere aho tugiye kugera noneho bya bindi twavugaga, dukomeza kubibutsa ko rwose ubukerarugendo bw'iki gihugu buri kugenda butera imbere kugira ngo mubashe kuba mwagera hano mwakwifashisha Cab Safari ndetse natwe tukabaherekeza kugira tubageze amashusho meza ndetse n'amafoto. Ndabona rwose tugeze tugiye kujya kogera, batangiye kwinjoyinga amazi. Ubona ko ibintu ari byiza nubwo corona yabyisha, ariko abantu baravuga ngo buriya ntago twakwibura natwe reka twoge twumva ukuntu ibintu bimeze gute. Muduracyari muragera ku muhara wita wiyambura woga neza Cyane rwose. Ariko ukunda koga nabonye rwose. Ubuse mwifi gufashe wabigenza gute? Ntago yakutanazi. Wahita uyikorera iki? Nukwirya rwose. Wowe mwifi gufashe wabigenza gute? Nakomeza nkogana nayo. Aha wahita uyisangamo ubwo mukogana mukibera inshuti. Abantu mutari mwagera ku Gisenyi, nanjye n'ubwa mbere mageze ndi kwibabwira, ariko ninjoyinze koko. Umuntu hano w'umusare uri inyuma aratubwiye ngo buriya bwato bwa moteri uretse ko baba bagutwaye, urabona ari mu cyo bita sporting, ari no gukora siporo kugira ngo aze kugerayo afite icyo twakwita nk'ubushyuhe cyangwa ashyushye cyane kugira ngo none ahite yinjira amazi ayibwira koko. Urabona ko bisaba imbaraga nyinshi. Nta mbaraga nyinshi cyane ziba zirimo hano n'ubuhanga.
ubuhanga kabisa bw'abantu b'abasare. Ubu ni ibanga n'akamenyero no kuba tubihoramo buri munsi. Umunsi ku munsi. Ikindi kandi ugomba kumenya nuko twebwe ari twe basare muri iki kiyaga cya Kivu dushobora kugutembereza n'ubwato bandi bakwe. Hano twahagutembereza hose ubishatse n'ingata gusa. Ubu wagera muri Kongo? Nahagera kabisa. Bona uko abakobwa wahatujyana. Hose kabisa twahageze. Hari abantu bakunda icyangugu. Ubu mashatse wahanjyana koko? Ni icyangugu kabisa naho uhashatse twagerageza tukahakugeza. Abantu bazi bitabira ubu bwato ari benshi cyane barebe ibyo tuvuga ko ari ukuri koko. Kuko tubavanye mu milimetero hafi 15-30 gutyo. Kuba tutaragera ku nkombe. Urabona ko tukirimo hagati. Ubwo nawe wazagenda utanga ubuhamya. Cyane. Baravuze ngo rwose buretse kuba tuba tunazi no gutwara ubwato dufite n'impamya bushobozi yabwo niyo mpamvu dushaka kubatwara igihe kinini. Ubu tukaba turi kugana aho tugiye koga koko. Ko mu mazi ikibazo gihari. Ahangaha iyi area turi gukoreramo yo nta kibazo kigeze kihagera kigeranye n'umutingito. Murumva rero ko ibintu bimeze neza. None reka tujyaho tugiye kogera tureba ukuntu abantu bavibinga amazi byane twahoze tuvuga dukomeza kubibutsa ko iyo ari Ivuka TV kugira ngo nawe koko niba wumva ushaka kugeza ibikorwa byawe ku bantu benshi uze ubane natwe. Ubaka kanya tuzi Cab Safari ikora ubukerarugendo ari imwe rukumbi. Niba nawe ushaka kuba umwe muri abo ngabo watwegera. Murakoze cyane. Reka tujye ku mazi noneho ya nyayo apana bituri mu bwato no tuyinjiremo koko tubereke ko tunoga. Dukomeza kubibutsa koko turi mu mazi muri kubona icyo bita ikirwa. Ibi ni ikirwa muri kubona. Kira kirwa cyitwa gute abantu mwirwa no mu mazi? Ni kukeza. Ni kukeza. Kuki bahise kukeza? Ikirwa cya Nyiramongi. Cyanyira? Nakomeje kumva uririmbira abantu ndagira ngo ukomeze uburirimbira abantu koko n'abantu bari muri ubu bwato bumve ko mama unafite n'imano zo kuririmba. Murabona ko ari umwana mutonya. Yego umwana ukunda nduka mutakareje yego yumutakareje aratwara yego rwose. Umwana wanjye nduka mutakareje kuko yumutakareje aratwara yego. Narakimusabye arakinyuma bukayo bwahejara gipfana icyo ni ikivu. Aka nakongereza kimba nihaye nyine. Uri kurimba icyongereza? Ariko abantu turi muri ubu bwato tumerewe neza. Bari kuduhatana muzike rwose iyunguruye upana zazi ntiyo twumva. Komeza udukubitire muzike rwose imeze neza. Yego we. Kuko kuvuga mana byo biba byoroshye. Yego we. Ndukabimenye urakabimenya neza kuko yuri mu bwato twanaguhana na nimero za telefone. Yes, bari kutubwira ngo baduha nomero za telefone koko. Turaza kuzizana cyane kugira ngo abantu mushaka kujya mwinjenga amazi mujye mubana natwe. Hantu twari tugeze hagiye gushya koko. Dore abantu kuri binjenga amazi. Ibi bintu murabikizwa n'iki noneho? Ibi bintu murabikizwa n'iki? Murabona abana basore ndetse n'abakobwa bari kwinjoyinga amazi ubona ko u Rwanda rubaye ubukombe. U Rwanda rubaye ubukombe. Dore hano umwana wajyaho n'ifi. Turumiwe ahangaha harahiye koko. Ndamubuze. Aha. Murabona ko ibi nanga ari sawa cyane. Abantu binjoyinga amazi. Abantu binjoyinga amazi rwose murabona ko uyu munsi yasho yari yatuzanye. Murabona ko ibintu ari sawa. Murabona ko abantu bari kwinjoyinga. Musuhuze mwese animateri pisi. Murabona ko cyari cyatuzanye noneho tukigezeho ni ukugira ngo twumve bwa bwiza bwo kujya mu mazi, bwa bwiza bwo kuba twakoga, twumva ukuntu buraba bumeze cyane. Nanjye mu kanya ndayajyamo numva ukuntu hano ibintu biba bimeze. Murabona ko abantu barishimye, nanjye sindi kubasha kuba nabivugaho. Murabona ko rwose abana hana amazi bayamereye neza, nabyo kuyababarira. Akubwira ngo ndoga, ndabona rwose ko murabona ko abana hano bari kwinjoyinga amazi.
urabona ko hano umuvumba umeze neza cyane. Abantu mushaka kujya muza hano ku Kivu, Kabuzi Safari irahari ku bwanyu. Murabona ko abantu bameze neza, hari ubwato butwara abantu bumeze neza nabwo. Bimeze gute musore? Umeze neza. Waba ukorera hano? Wakoreye nk'igihe kingana gute hano uhamaze? Umwaka n'igice. Ndagira ngo tubwire nk'abantu buri munsi mukorana mu mazi biba byifashe gute? Bimeze neza ntu. Muhora mwishimiye kubona abantu nabo bishimye. Ibyishimo byinshi cyane kubona abantu benshi cyane twishimye. Namwe mwishimye. Abantu bavuga ngo natwe tuba twishimye iyo tubona abantu boga. Murabona ko ari ibintu byiza, n'abandi baracyaza. Kabuzi Safari ibakubita ubwato bwiza kugira ngo uze kumererwa neza cyane. Murabona ko abandi nabo bari kuza, abitwa abasare babafasha kuba babakuramo neza cyane. Murabona ko ibintu ari show, murabona ko ibintu hano ari sawa mu bwato rwose. Urabona ko abantu bari kuvibinga amazi koko, ari nacyo cyari cyatuzanye hano ku mazi. Yego, murabona ko iba bari ibyishimo. Kabuzi Safari dukomeza twishimira ndetse n'ubufatanye n'Ivuka TV kugira ngo bakomeze kutugezaho ibintu byiza cyane ndetse umunsi ku munsi. Yego rwose babafasha serivisi hano ni n'amakemwa. Abana bano barishimye, murabona ko ari ibyishimo. Babafasha kuba bava mu bwato neza. Akiri ibyishimo rwose, urabona ko ari sawa cyane. Abana barishimye, urabona hano none natwe tugiye kuvibinga amazi koko. Yego rwose. Yes, yes. Tukaba dusoje igikorwa cyari kituzanye. Dusubizeyo. Dusubireyo.